I te muro o te ahi, te Premier, I te tīmatanga o tēnei wiki. There was a confidence vote in my leadership this morning at our caucus meeting, and I have the full support of our caucus. And our caucus is united and it is determined to win this election. Kei te kite mātou, kei te rarurari rātou. E tai, kai hare tēnei te mea hau ki ngā waka kato. Horongo mātou e nei tua, huatanga te ngau tuara, te poro hai, wera, te hai tō tuara me wera tua huatanga. Aoteatāma ki mākourau. E tika ana kia waiata te kaiarahi takirua o te Pāti Māori a Rawiri Waititi I tēnei rā. E marama pai ana ia ki ngā aupiki me ngā auheke ki te arahi I tētahi rōpū tōranga pū. Koe nei hoki te ao tōranga pū. Hara tēnei mea I te mea hau, engari kei tiki te mātou, kei te tino rarurari tēnei pāti. Our focus is on National's positive plan to fix the basics and to build the future. Kaore te mema mo te Waiariki nei, e paku whakapono ana, ka tutuki I ana hinara tāna I ki ai. Ko puta ia laksan, ko tūra ki tērā tangata ki waho, me pēra. Ki te kore, aha koa, pēnau, kāre tō iwi e whakarata atu ki wera atu ahuatanga whakahaere. Ka tino pirau tō waka, nō reira, me tapahi te rātu ahuatanga I tō waka, kia tare no huki te whakatika. Te whakatika I te waka kia reia. Kei runga I ngā tiriti o te rohe pōti o te Waiariki nei, kaore he nui te aroha o te iwi ki Luxon me tana pāti. I don't really have any confidence in them. I wouldn't see and I don't view any of the members of the National Party suited or well fitted to lead our country. I think now because of his coalition, his party seems to have failed in my opinion, so there we go. Me u tātou ki te tura ki tēnei kāwanatanga. Koe nau ki te mea nui kia Pāti Māori tēnei wa ākoa piki here. Ko taino te aro o te Pāti Māori te tura ki tēnei kāwanatanga. Me tura ki kātika. With that, I want to say thanks everyone. We're going back to work and we're moving on. Thank you very much. E anga te waka o te Pāti Māori ki te tairāwhiti, ki reira ka pānui whānui I o rātou kaupapa here. Maioha Panapa, ma Aukaha.